来去看世界，咱来关心今下气候暖化、海平面压悬。巴拿马今下就有1200个原住民，因为安尼孤不离种，爱离开因的祖厝，已经搬入去政府替因新起的新厝。甲祖先大过土地讲再会，虽然怀念故土，也无法度抵抗海平面上升的危机。卡蒂苏格图普岛1000外个原住民是巴拿马第一批因为气候变迁爱全家搬走的人，即卖因刷到巴拿马加勒比海沿岸库纳亚拉原住民地区新起的新卡蒂村头。La manera de vivir va a cambiar bastante a la gente de aquí, porque es una manera diferente de vivir. De allá en la isla estaban acostumbradas a una vida diferente a la de acá. 这只有5个脚球场大细岛原住民住伫简单土卡拢是土的厝内底，这个厝有的挖做伙，有的向海上来伸过去，既无啉的水、卫生设施，或者是稳定的电力生活环境之下，是靠掠鱼、采收木质这作物，加生产传统的纺织品，也个旅游业来维生。啊，不过厝定定予大水淹去。Los países desarrollados a través de la emisión de gases de efecto invernadero que nos está dando como resultado la crisis que está viviendo el mundo, viviendo nuestros países, viviendo la región. 专家警告，海平面上升真紧，就会让因的生活更加艰难。政府就展开刷鱼计划，岛上居民应搬新厝，展开新的生活。公视新闻，恩文玲报道。